80 djeci i mladi z Ruskog Kerastúra, Kocúra, Ďurďova, Kuli, Vrbasu, Subotici i Kovinu čast svojho ljetnjoho odpočivku preprovazuju u svjetilišću Vodica, gdje zo sparnjakami bešaduju o rižnih životnih temoh, učestvuju na robotnjoh, molitvoh i služboh Božih. Včerajši dzenj bul rezervovani za robotnji z psihologiji, ekologiji, anglickog jazika, a učašniki kampu mali na hodu iskladat Rubikovo kocki, varic i pravic hiški za ptici. Vodicov kamp se osnuje na duhovnih vežbah, takže tu nam máme hlavnu temu, to Marija i 7 dari Svetoho Duha i mali sme povedzme temu istorija Vodici, že bi djeci znali hej, na jaké mjesto stvari prihodza i že bi dostala to ta vodica i značenje za njih. Ali popri toho diskutuje se i o sučasnih problemoch, povedzme máme temi o ekologiji, máme o opasnostoch internetoch i normalno máme hej, i to ti robotní akco priložené. Ktorý raz ty už učestvuješ na kampu? A teraz mi treći raz, jak prichodzim na Vodicov kamp. I prečo sa tebe тут kamp páči? Mie się pači, že môžem się družiť tu s pajtašami, s druhima, co prichodze z druhima mjesta u prirodi. Toto mi už treći raz. I bar mi še pači, ljubim atmosferu, tako všetci sme tu jednaki, družíme se, špivame, tancujeme, normalno máme i temi, da še obrazujeme. Nješkajši dzenj interesantni po tim, že še okrem porjadnih aktivnostov perši raz otrimuje kaubojski večer. Tohoročni Vodicov kamp še zakonči na jutro popoladnju.